Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me doesn't want to say nothing to the edge. It all has to break. I need a little room to breathe. 'Cause I want to say nothing to the edge. And I'm about to break. Kamat ya tai lor kajingnya pen baik pun apeng kesorkar Meghalaya bat kesorkar Assam ya kebalawan ra do MDC Shusie uba bindo lanong hakador partlang jong Khasi Hills Autonomous District Council hakalai trek nai weng arajar arpuar kalami kajingnya tainya kabajur apeng MDC ka Milliam constituency uba Roni Willingdo persyayu MDC ka Ramprajer ngam uba bajok pengruk uba bajob habai shim mentah kajingnya tai ulai ro eksin jam kabla shim dak sorkar Meghalaya Democratic Alliance ban penbet uput usam hapdeng kejela Meghalaya bat kejela Assam bat ulaong bak sorkar Meghalaya kala pentelun ru ya kejinga keren penbet put syakawat kabaar ha kaba ka regional committee jangka West Khasi Hills kala dep syong jingelang halor kani Henry halor kani uba Roni ulaong ba kamlong kaba sngau syongnya ban syukam baki kambaro lale tang dakani ka sorkar kaba mentah Henry kajing sisya barok ki sorkar kila don benta nadu mencua ban pensedang ya kajingnya penbet pun. Ulaong ba kum ki MDC kim dai ban pet tang ya kajaka lajong Henry kin hap ban pet ya kajak penriu namar ba lada kakta ya ka West Khasi Hills kan kata lang ya barok kowe kejela bat lada kakta ya ka ribhoy kan kata lang ru ya barok kowe kejela. Ngasmo ban pentip ya kan kajing badan buram ba hakane ka sorkar pemerintah hakaba telah persyang kumno ban penbaik yo sendan yakane kajing kabala penshitom penwit penjenja yaki paiba nang song khamtam ko than khaput oi ni sotu hakafis wan ladon kitu hindrituli ki sectors tiba ladap ban penbaik bat mentah akannya ke phase 2 ni sotu kidan sectors tiba dari naka block 1 block 2 des dumaria ka nongwa mau temur ka langpi ka bahap ko ka konstituensi ka jongla di kumu bamba ba nadu ka regional committee ka ba la constitute da ka state government ni la yo long member hang tu atau notification hang thia ko West Khasi Hills district te khniat ka shukwa ban pentip ya ka ying ya ka jinga lenti jong kane ka regional committee hang thia ko West Khasi Hills district Malaysia bon ki pajba jong ka jela ki sho itang ki ko khbor bala constitute ya kita ki regional committees Henry na shukwa ban penpau sha ka ying ba kini regional committees ki hamshong thai Henry nidang exercise dakaba kentup lam ya barok kita ki stakeholders kakum kejingkwa barok ki member barok ki paiba jong kajelangi di regional committee hamtia po West Khasi Hills ngila shong ya ka first sitting haka jinglong chairman i minister jong ka state government i MLA Bodan Buram jong ka mau kurwat i ba Renington Tongkhar di kapasultanat kalau bah hakatugas ni misotu bah hangti ketika langpi sektor kadai tang koi kahima kabayadan ya kaneka dispute hangti langpi sektor kadai kata ka hima nong mensau di nilai syong bat milakhat nakaliang jong regional committee ya barok kiseng halang ki badan hangti apa West Khasi Hills ladu ke KSU ke HYC ke WKSU bat kiwai kumta ter ngilakot yaki saing palang baro bat ngilakot khamtam yaka hima nadu usim ki sekretari jong hima bat ki sodal snong baro bat ngilalong ki ketinggalan anti apa nong stoin bat kaba sultanat kalong ba ki patba baro ki don yakawai kesur ba ni sotu ba kumno bangi ni don kami kita historical facts Henry ni sotu ba da kilek regional committees kin kham snapli ya kasur jong patba te ka jingkemen kalong ba hang thia ko alang pi sector barok ki patba
ki kam shim chu ya kaliang ban ong ba ki kwa bam arloisa andre kila shim ba ya kata karai ba ki kwa bel bandan ka jala ka jongi but hamti alam pi sektor parok sorasnom ki bahak ko mahimanong mensal kila yawan ka meeting but nila shim hi da kata karai but nakaliang jo regional committee ngira shimru ya ka rai ba nilek spot inspection siapa tu kat ni ki locations di bahak itu ki jaka kenang ba ngin song thu shwa bangin nyari lang ba regional committee jong ka Assam kemud ni kwa bangin long ki ba lakre lupa nakaliang jo regional committee jong ka state jong ni song thu ba nakaliang jong ka Assam tempat constitute ya regional committee jong ki andai ngangai shen ba shen kin la ban constitute no kham koi nang bangin la ban penbek no yong yo pulsam namar ba ni thai kumbaong yang honorable member na Pak Mahathir Cisha along siya kata ka issue politics baik manusnam man ka election ka ne ka man boda ka along baik ka issue politics ngasno ka budai ha ka ong member na Pak Mahathir ba ka ade ka pot ban kunkut no nang ba ka mat boda ka minum down show kata ka issue politics henry ki patma ki pala jenjar oros kata kin im na ka jingsuk ngaso ay nuksa kaniat ka ne ka phase 1 kebaya pendek put kebahak nanti apa ke gijang sektor kepada konferensi jongi hi kadang kau ke surok hantu kepada napa Athiabari hadu Sheikh 100 kilometer kadi surok PMGSY dia kata ke surok kemud mensyua syuabannya pendek yang upur Usam kemud kelakham dekat Sokar Assam badang day ke disputed area Mengenai ngidak dekat jengkeman hadu kata-kata bah ke South tarik jong nusnam na April ke DC jong Kamruk kala ai ke green signal ba lalong ban tray biang ya kan ke surok hadu ba mensya perbangidang jenjar hadu kata kan ke jing rumah ke Kamboda hadu tu kontraktor ba tray saranda no ya pakam ndai ka ba sutanat kalong ba nakaliang jong state government kila ari tenda ya kan ya but ngakrai ladaki numbers badon kuram ki apa menyesenral lang yang ngaruh sebodong nyalam bakin jalek ba syak-syak asdam ban pentray ya ka surok hantu dia kata kadi ke ban yoi kum kan nuksa ke example ba kumno kata ke jing mentoy balada gila ban pembek no yo pursam but nila khat ye kita ki status quo baka de sya ka por ba kane ke issue ni pun kut no kajala ayo santhau tali islam ban ngai ka jingat trailang jong barok ki members nyenla ban poi sya thong ha ka ba ki patba si nong song ki bakwa bandan be kajala jongi hakitan kaput kin ngat bet apa kajala ngarungan sementara ya kena promotion kepada bat kayak PM jadi pendiri jongi juga kendau siap jongi kebelawan rak ada member jong kena kayeng senior member ba yang nano Mr. Chairman sir nga represent dengan mikmat ya melim kemudian minta kemudian dan jingga kerja pun saya suka dengan Mr. Deputy Chairman sir teng kumkinong mikmat nila localized tani issue saya ada nemelim gaya kebaca siki jaka kapur wakta yaki paradok prasnam ini tak lang ni kinong melim ngangai tak lu ya barak ke besyong apa uput usah jangkari kasih jetiak uji teban chualam localized tan lada kejela jungi le support ke discourse jungi nimperlapan weng ye pun ke jinge nomor milong localized dengan terpat ikan ke ye apa kata ya paradok rasnam jungi de syarif hoi de syar jantia de syar toine don lang ke jing smo masngap ke jing keren jong senior member masngap ke jing keren jong nong mikmat nang the na po moti musupu bukijak beri jung ye kendu jing te mansyuong ba de tangkan ke sarkar kepala Syaman Penbayi Putusan ngakwa akan on record Mr. Chairman sir ki sarkar baren grup ilale sarkar perfect nado pengiyo jelala jong kat ki sarkar ki bawan kila persyang man penbayi ya kane ukane ke isu ke pengiyo keren man syuang badai tangani ke sarkar na fraitose ini bu ya ke parti syadin ini bu ya ke jait menriu ya ke jelah maksa kane kam dai syu
banyak perkat ke parti jong akan mentoi ni am nak kena isu. Ni perkat to kejai bendera kan mentoi ni am nak kena isu. Kejai bendera jong ni kan yo ngam ke banwen ta kijinge. Te ban ong ba ditang kene ke sarkar kepala le so kejing bakala. Lada feedback ke official report na trai baru khat ke sarkar. De sarkar jongno ru kila persyang banwen ni kijinge. Balikim lah banwen kidaw ki bobon namar ngimna ban suong karba uang upang wasam musade the Mr. Chairman sir na yang ni ban ong ba lada wengi kecinge so bade ko bakla mantan pisap kecingkran jong MDC na po mahti pisap kecingkran MDC senior member jong kene ye ba biam nano tangkon kecinge mentah banong ke blok tu kam borda rekonstruksi jong ang skap no nan hunno Mr. Chairman sir Lada kata kenu ke benta jom ke brief new trap kedai kata lu ini berapa kedai ban persoalan ini berapa kedai ban kata itu jenis semua ini berapa kedai ban dalam desa betul kejaga tengah kedai ban cuma localized kan let's see kui konstitusi laweng jene bubun konstitusi patwen benta kisnap kejeng keren UMBC na mau hati but what keep officer he jom ke sarkar jom ye badam in charge ke district administrator kilang ba betul harus pasal ni tai le yu su padang ni ta lada WDC ni ke WDC la ban sim ke decision overrule ye kai bang keren ni ni dan cuma chota bang ni long ni ma dan cuma chota bang ni long thawai ni dengan su kini nak kersan berkai ki points pelawan ra member badan guram ba biam ni karena kersan bahawa hibat kene ka khndo sya menjadi sekitar tak keren mau kungka kenapa? Mentala apa yang saya asal? Atau ngecungun nomor ngambil nomi kemat nanti napa jirang? Apakah kita kena bersiap? Kadang kita lebih partai. Ada ni day nanti konstitusi ni day. But masyuklah ban ai ni. Hak session balade. Mau di member badan buram nanti na rambarai jengam. Yang ba indon kejaka balalek syapo asam kedai badga lampi konstitusi. Mr. Chairman saya ada pi check record hangni. Bakran member badan buram nanti lepo rambrai jengam. UMLA jongi. UMLA jong ke rambrai jengam. Ukurpa ya ka sarkar. Semua bahasa penpai yang kita kisnau kasih belahap syapo asam syapo megalia. Kerana UMLA Rambrai jengam. Kamu keren dengan Mr. Chairman sir. Hano lawan kecil. Mentang keren ni MDC na pemahti. Ba na po malas mai. Baru kau kisnau kila ada berai bangin ni teriak balik puasa. Atau insaf ini. Ya keren dominan insaf ke surpai ba. Dementang ke surpai ba kalau syai kedar ni teriak balik puasa. Atau kita ke regional committee. Dan sebab itu surpai ba ni. Sebab yang tu Chief Minister lepas. Mr. Chairman sir, nak try bantu orang ba, hak ni ke sarkar lagi pun kijing sisa pakai pau, dah kumai. Mentang kerana UMDC mentang ba ke kes lakar pat ya DC jom ka riboy. Manum transfer wong panela de siapa sabuda outpost. Manum balai bor UMDC bandiklah sabuda kalau de siapa asam. Manum balai bor Ina beliau tu si, mana baru berlomba kena kalau ada siapa asal. Bakar pada usia mentegak seriously kena kes, but kesorka. If necessary, that officer should be called for explanation. Mana baru? You are an officer to execute the policies, laws, programs of the government. You are not the final authority. Lada kumta ambil jumut ni benar-benar tuai benar kerana ni Mr. Deputy Chairman sir. Dan jumut lada one DC of a district can take a decision. Apa dah siapa yang mengingat orang ini? Dan jumut Mr. Chairman sir. Dengan so kerpa usia pan angin sarkar regarding this particular case, that DC should be called for explanation. Who gave you the authority to say that Sabuda is under Assam Police Outpost? He should be called for explanation, Mr. Chairman sir. You must mencari. Mereka one near constable in Assam can prevent the land of their own land. Cakap jumpi, mengikut DC, district administrator, lihat itu sahaja. Kaya ni kebenaran.
Matong ilak surrender. Ya kata kapor bupai ba uji ini. Matawan. Banyada kilo kesya. Ya kata tiga besar Mr. Chairman sir. Muda deputy chairman sir. Kena ke pembelakang. But nasoba kung kaya. Yang perpa. Yang persoalan kecil perpa dengan bisi mungkin. Tose ini ada cerita. Kung kekenal. Mungkin ajin siya ni kita kipai ba. Umday pang ambisi jong pi badan bakti. Ni barakat yang bisi jong kanya kaya. Ni don lambat pi. Ni don lambat pi. Ban ay kata ka moral support. Ban ay kata ka ban ay misi ni. Labian Mr. Chairman sir. Kong ini po ya ka jai pendiri hukumat. Na ya po ya ka parti sidi. Ka parti ni tang ni election. Pero tang ka uniform. What belong the uniform the means to an end. Ka yeng the means to an end. Not an end in itself. Nah, so kia Mr. Chairman sir, kakta, ki normal yang jadi apa jai sih, yang bak ni susunai baik bak sih. Ada, mungkin orang nikmat nilai politik, dia dah seperti, apakah Mr. Chairman sir? Ini bo yang kecai berdaya nikmat seperti ini. Ada kumta, kemudian kenal, ki peteng penawan, ki rumah ini, di way ini ki rumah. Dengan so Mr. Chairman sir. Telah hamlang emosional dia yang dari bangsa apa suap imna mencu serenda berpilih politik batangkan ke sokar kelale wik sokar kelale dicim besar barpat imna menjar kertai kila dam kecil sokia kelale dari bekidam kita ke mesin meskem siput ke jakajungi minum air cu asam klub penbaik mentah pilih IT lu cu asam yang lada penbaik laweng jenge kum kata jenge bersyakat mentau pilih dunak mak kemudian jenge kata Walai politics, bak kejai penriu. Walai politics, bak kelo bersiap. Buka parti jom ki sedih. Ki pateng kelawai ki sekan mau ki. Tini don ni, ndai ban keren tai konstitusi. Kamu lihat don border dispute. Bak wasam, ndai kata ini apa ki nong syati ki pai ba syati ki kai murda ki sana ke. Mr. Chairman sir, nak kena kerpat ki yang berokoi. Nak dah pai kejai penriu. Baik kita bersama jungi, lada tak seksual, kadang banyak dah kita ni serendam no, dan cuma cuba nyolong ambisi. Jadi saya nak berapa bulan bersih. Jadi sultan ini Mr. Chairman sir, nak kerjaan, ya kan yang motion, kemudian yang kain jika jadi penggaya jungi, kendor kemberong, member badan burung, bak biam no, tak seksual, tak penek ya kejengong terai no kerai jungi kendor bersama. Lada koi syasam, lado. Hot kita kan kasih dari ketua kecakap dan cuk katum ke revenue act jumpi. Aduh, atau misu kemen kata kecingnya laweng. Kamleng mesti cermat, dapat cermat. Nak kerpat lagi nambah, dah hoi kecak berdaya, buat siapa parti sini. Mereka ni tu ni seperti apa dah? Undai tambah any cost menjawab election. Dia kecak berdaya, dia kena bersiap menjawab election. Dia berkonsultasi political bosses. No, baklah kata. Umat sosial political bosses kain kecil pada, kemen kecil pada. You want to please your political bosses? Benar you apa? No. You nak ni. Nak kan memuncul besar dari cermin saya. Dan sultan ini terpa jika ia berdiri kecil pada. Dari support. Hanjin dia, dari support. Han West, dari support. Han Hoi, solution orang kecil pada penduduk kesal ini yang Tang ni penting. Boleh sebut Mr. Deputy Chairman. Mr. Deputy Chairman sir, tang kenyak ng syukuran karet i member na po Malim. Mr. Chairman sir. It's not Langpi constituency. Point of order. Lada PILAR ngaruh kuatkan dia. Mr. Chairman sir, let us follow the rules. And puli ka six schedule. Puli ka six schedule ya kutu kisnang bat yang memorandum of understanding. Puli ka six schedule. Number kindly. Lada PILAR ngaruh kuatkan dia. Mr. Chairman sir, only member who move the motion can seek clarification. At least don't mislead the house. Don't mislead the house. Puli ka six schedule kitu ki konferensi kita ha kisnang. Dan follow ikarul ngaruh kuatkan dia Mr. Deputy. Ada kisah point of order, only a mover can ask for clarification. Mr. Deputy Chairman sir, let us go by the rule. Right, very right. Let us go by the rule. This is not a fish market. Come take a pasal apa ini? Tak. Ngatrai ni mesti kerung kerul. Mo. Nomor ba. Kerung kerul kali tang umuba balakan si clarification.
Kau membalan pasti participate dalam 15 minutes kata di kapor pengilaman. Belum tahu ni mula. Tuan nak kalian ke isi.